tukufika sika badzima harwa zenzia zakitangazaji zinu au zenzi za kibabu fuzinu riwaswili la lera kawaida hamadi namna rakaramabiani yauka ngarjodo hunrana iliwonesa zifikra za hatu harimaze masala ikao ngazi husu wa Komori mahsus wajihundrao homasiwani wa Komori mahsus rejihundrao haonu harima diaspora ya Komori ya hatu abonge leo rihundrana ne bahati ya huja rikewadzima encore une fois ya huja rionese zifikira zatu encore une fois ya huja rionese izo ikao dorifikirio jumae hawa hau jumae masala ya kisiasa ya remao yensi nanas wa Komori rejihundrao harima ya diaspora ya Faransa mahsus abonge uskwale wainu rikahuja harima mada mbili mahsus ikao ngabwe mada ya husiana ne dialogue ikao ngai johanisa le 28 ya mwezi unu ngabo ye mada ihusianao nomjo wahi rais wahi dawla ya Komor ni delegation ya ahe harima mkutano utsanganyao ye marais wahi Europa nane marais wahi Afrika ikao mkutano huo ngaujofanyishiha harima mji wa Bruxelles iho Belgique abonge uskale wainu mwanama Hussein Said salamu alaikum garjo parana wakanga buzuhamba uskale wainu rihundra na banu ili huja rionese zifikra za hatu juma ze madambili hizo nande mada ya husiana ne dialogue ovahanu ya waswili no vahanu wa Komori waswili husiana ne dialogue ino nane mada ya husiana wa mnjo wahe rais wahe jamhur ni ujumbe wahe harima ye mahadisi hau harima mkutano utsanganyao ye marais wahe Europa nane marais wahe Afrika ujoka ufanishia harima mji wa Bruxelles mfumo ujao ngamfikiri kanja trompe ama usikwale wainu hawandisa harimwale suala la husiana ni dialogue national ye dialogue national watukufu hamade namna mwazidunga harimweze rezo sosio ye date zisa ziroha usiku wa Komoro wajoka utsanganyiha wazambe wazihadisi ikao ngejwandisa le 28 février hata le 15 mars abonge haina mwana mkomoro ujuhundo masiwani madhamana mbali na mbali wadunga nao mbali na mbali zijanibu za siasa rezilio kinyume mwezi rezitio kinyume mwezi societe civile ngwajo hunrana harima lata bunzima ili wabamanrane harima mada ikao ambeseye wadunga wakodunga ze rezo sosio hau wadunga ze journaux mbali na mbali waono ze mada ikaunga joka za hadisilwa harima ye dialogue inu de mada rejohi njia harima lebakia labili ama lebakia la mwando doka vanu na mfumo hau vanu na tihuchijoka zinji wa mkutano baina yahe zenti zahe Afrika na zenti zahe Europe ngaujo ufanishia harima wa mji wa Bruxelles iho Belgique mkutano ikao ngautsanganyao ngauparao ngauhunsanyao zefikra zahe marais waendesawe ye dunia harima libara la Europe nane marais waendesawe ye dunia harima libara la Afrika bila shaka yemhu wahe dawla ya Komor azali asumani ngujoka harima eletrengo hilo ilijo utsanganya marais wahe ze dawla za Afrika ujodungana na ujumbe wahe wawasuli harima ye Europa osku ama watukufu kardo hanzari tunde zenti uzamwiso zinu kaunga mshangayo kabisa banvi ya wandu hari wo ma opposant hari
ngwa uharima ze rezo sosio ngwa heza wala jimbo ikaonga sina mahamiraru ukwala wa uliheza ukwala wa ulamba azalika na ujafaransa azalika na uhenda harmale bunjilio azalinga rdo mzia azalinga rdo dovana joka ukaya azalinga rdo fanja wazalinga rdo fanja idatie hija yemuwa hedaula yehuja henda fanye ye zambe habanu henda mabunjilio yahe hafanye zambe habanu haonu wao yanzao ya waone harudabu hanungi avyo yendizaye ama shatungizana nifanyawe video yenu hindi shatungizana nifanya video yenu ndabu ya ukana ikuindisha wanu wananyasi wa Komor walwe mbidila ya ukahari kwa tuanza raisazali hari kwa tuanza siasa raisazali wajaza uhunu wakahula wajaza uhunu après le 24 mars 2019 wajaza uhunu nusu wahundu hazihunu wafanyao mapolitisien nusu ngwa uhunu kwa tina hazi nusu ngwa uhunu ngwa tungo henda mji na mji letengwe la huandu wao warengeza ya ukahaina wakati wajoji presente occasion ya utowa mapesa wa Komoro wa diaspora walohunu wo huisezise hawakatika o haina mwenda muluna nkili nguyelewa kailo povila koka mono watolwa mapesa wadzadzatu wanashwa hatu watsanganyiwa haringardao Genevu renera towe azali haringardao Genevu renera fanyiti jindi watsangisiwa wende hula osiku yo wende wanyise mabaki ya toma shashi haina wandu wavuru mbidia hao sha rielewa ya ukana ila riali ya kautsawa hauka wala wandu wa siasa wakahula wajahunu nusia hao wahundu hazi wafanyao kamtsua ona harumwe mabunjilio kamtsua ona harumwe leboti kamtsua ona harumwe karnaval za hena fumbili wahundu hazi wafanyao nusia hao kwa jahunda hazi shawaelewa kaina wakatazali ya joka ujahunu yule bahanu wajohunda mapesa yabu ufanya haina zofanya watanganye wa Komori wa amini ya ukabani bidiri tange bangarendao Genevre de ratouazali watu si wa Komori wakasima naive haina mduida atoe 50 euro la atoe 100 euro la watangisa wandu riwono le suala la conférence ya 2019-2020 ya kaufanyishia mona le fijo ngaba kamarse iwa haja ngaba kanisi ngadora ze conference ngadora fanjao na hiyo conference ikao yera isiakabo azalibahi ngene waziri wa habari za bonze wa Faransa Le Drian ikao de ma autorité wa hu wakabo watina ma ministre wangu wa Komori wandu wao waja watsanganyi hangar daura hangar joida razie conference ngajoida rafanjao usikwe conference yakaufanyishia zentumbili wandu wao wakaumanifeste kaunga mwajua nonti pia mkaudunga actualité baho wandu wao obahanu wakaya hate magari ya baliem e delegation za Komori kwa jayaona kwa johamba wanadamu kwa johamba la sali kwa johamba wakafanya conference ani yolo siku wakara isinzima ba waja wafanya manifestation waja waziazali waja wafanja bahoba hanu wakaya hati magari ya balieze delegation za Komori kwa jayaona kwa juhambele jumba la kufanya conference kwa juhamba wandu wakarime conference wakaurenga fungu wandu waja tena haina wakati wa presente occasion haukara isazali hatongeza ema opoza wangu wa Komori wajahunu waona namna ya uka huenda wakati wahundre mapesa usoni mo wa Komori kaundo wa amini yodi namna yondio sisi raelewa leo
garona video hula na hula hunu na hunu sedlarifwa ya hula ola ya hula garjo enda Genève garjo enda la aitibura ba Genève garjo enda Bruxelles garjo enda manifeste wallahi billahi timone yani hata sisi rakubali ukanga shangiria we serikali ya Rais Azali garjo jo henda iho Bruxelles iho batu na haina mrika wangu amini kakujo shida yende ngujo jua yambe kana ngamenga garjo do Bruxelles halafu ekamwende mwambeka Azali dictateur sizoenda batu rujuseze beramu rambe Azali wonde raisi wa hatu haumrambie wa Komori mlonuo ritsonu wa uzalendo mlonuo ritsonu yeshewo mlonisho ritsonisho mwenda Bruxelles mwende muhimi a 2 km no bahanu ye some ifanyishi hao mwambe Azali eti da rais wa hatu sito da rahima tukamina ameshuka arjo karibu hanani rezeze drapeau batu neze banderole rambe Azali wode president wa hatu il est notre président de rais wa Komori rim amini bas halafu katio ani wakati walikuwa joelewa haumrambie nyimlo yo mchongora le kio garjoda Bruxelles garjoda akanga mjuongo no makapari mjua uzenzia mjua uze metro mjua uzi chochoro za pari wa pari mjua we le jumba hanu lakaya mwatushida mwaliri kurubia wakara isi mzima mwatushida makurubia kojo hamba Bruxelles walo mara isi washili amba wajo wasili mara isi mengo mine mengo mitanu henda hariyo domjo kaina mwambenga mondoma mwahime mwabia Azali dictateur mto Azali mto dictateur ngamjo henda mwatembeye hamade namna mwafanya Genève mrenge mapesa yao mjo wajo kubaliwa mtangieni wamnikene riali mle shawallah hamjo mwambiani maharibia lewa inu mzima ngoni mama opoza wala waka Genève juzi ikao wanu hata hambani mvumbu ele dzina chakati mvumbua amjo mtumia baya ujela wakati kanadu anambia inji yako nambia hato nambia hamba bushahi uomsa jaja engu ono parira tushinda rafanya nrongo kojo hamba Bruxelles kau haina nsi dawe yabo waongo wave hao roba hindi ma agent de renseignement wa hao ngo wave hao ma agent de sécurité wa hao ngewende watsanganya ne sécurité ya Belgique wajoka uzungu wajoka ufanya ihazi Belgique ani womnunda wo yaka Genève 2019 no haonesa yakana wumsajaja yemrujoka habanguru hopari ende Genève ai Bruxelles ende ambe Azali dictature Azali wati president womndo atonga dalati wakati atona zorenda yatenda yalona mapesa yolata yajipu ende hiyo woti mdami tede na hamba woti mndundami wazali tede ya hamba shawa ondao hawao ani winjini wa hao wahisangwa ele wao ya ukana wazali ya jahunu ya karaisi ya kahayeche watushinda hata imagari ya bale delegation wa yaona kojohamba Bruxelles maraisi wa dunia wajoka ukabo unti pia ngamjojua ulone 50 euro hawe 100 euro ya libe billet ya range trende yo nuru ala nuru chasse qui est sûr balibano hata sisi rushangiria wazali re aminio zefikira za sito jua mauduri njarma imprimer reimprimer ze bashizo refanye ze banderole ripare Ortega ya relivre ze drapeau ripate magari yadu wena alhamdulillah hena mnunge nele garla ritema fura remea bureza tu Bruxelles rende rahime rabi Azali wende raisi wa hatu hani wakati ngamjoelewa kana ai vala nyinyi namna majambia kama nyi wa Komori bali bano hata nasibatu si wa Komori kamtina uzalendo wa daraja ya juu ya jokakaritsunuo kamtina sheo sha daraja ya juu ya ukakaritsinisho kamtina namna ya ushida muhimar mweze ze pare za pari hauze pare za Bruxelles mwambia Azali dictature dictateur kama tu sisi karna ujuar himar mweze pare izo reza pare reza Bruxelles rabi Azali unde rais wa hatu rimanzao aminio za fikira za yene serikali hai banizo mjojo ufanya izo ngarujo ufanya nishatonga zara tufanya jana
dabu yaukana rielewa yaukana inde demokrasi hao wakati kujari ruhusu kujari permete yabo nyinyi muaminio ze fikra za hanyu he namna mdujwa mwede mbenga mfanyao yo ni namna watu mdujwa ardera mbenga mfanyao gardoju reji constitue haina mdero mhono poshoni hamadi namna wakati sika usifani rengetre hauri pate magariatu he Bruxelles rafanya ze bashir fanya ze drapo ha releki stahamina bo Ortega bangar jogu para rengeze drapo renera kana sisi do Komori garshangiria wazali ngasidi ngoni mwesi ya sahe ni serikali yae yojoka urizinyando uko kama demta autorisation prefecture sicho daraitsa hebatu kabati namna mjoka ukubaliwa utisika kubaliwa ngardu jo uzifanya ntuju wa ya ukana wana mangwa unizofikirani shanga muamini ya ukana ngardu jo uzifanya kabati namna ya boya la marisiza muheya wa haruma ze réseaux sociaux morale ki ngardu gada Bruxelles ngardu ndara rafanya manifestation ngardu ndara rele kiyo ngardu bismillah namjwe mwende ban kabati mziani ne ujoka urenda ukadura kiyo shamimi mtunjo wa jina mimi ngamuamini ya ukayiyo de Qur'an ya mwali londe la jimbo uyinda ila msafara wa Geneve mwenda marale kiyo uda ula msafara wa selari vyo fayaju za rendo FIFA babanti persa dossier hariba la hendo FIFA shayo dossier de jariabe hosoniho na bala zilan rabo mukhalas tika upara sale patos kwa jana ijo la zile mazifanya usikila he conference mwa jama tanrukio ni hununga dozi ya conference ngardo fanya jao ijo la zile juzi ya jahula keda porte de la Villette azali ya njiharmo homonano hata wahisa waruhaenda zao raono wandu wao na live ngarjozi azali ngarjomzia na bala haisaharo hata ngolote haisahali hata ngutsahovani alale isari elewa haina mkomori ngurambu bahato wa aminioni wa mdunga ni juzi na jana ngo aminiyo kayono za msajaja za mafiti na mnabiye abantu azali ya kaya hayeche haudai na ministri matushi na mwasuli mwakurudia na mneleze namna mtuka ushida mkurubie madhani kawe maraisi wa dunia kamili ngwao yabo ya hifadhi ya Belgique pia harumezi 4 coins za zingiza le jumba bo joko fanyishe sommet 72 heures avant abo kabati mrubira secteur ilu abo pia sangilo haruma hifadhi ya Belgique mwambie wa Komori kanga mtao mapesa ajina bezu ya mapesa wa Komori wa aminioni ne manaifu wakubaliwa kabanu ngamjoka utowazali banga mnongo ya mweze rezo sosio mwamba amba azali dictateur mwamba banu sidirazi ya makisari ya tede Komori yoyo hontesa na mwambie kanga mtao mapesa ndongo yo nyangu wajukutanga wa mnikeni haina Mkomori uluna nkili rawa umlu wazima rawa umtu wazima shangwa aminio warambu wao kwa hele wao ya ukana izonrabo ya homa jaya ya homa jankudi da homanzo mwaholeleye mwajuse le balambel le combien ye date ya he some mwabe Belgique udare mwane berdi ya Belgique ho atamruda mwatramatre wasezao mrambe c'est une réussite barende rambe azali dictateur mdiwaza kabala mwambe azali dictateur hata mahamiraru ya kamili mkade mwade Geneve na tinda hubi kabata hata zabadilia watukufu na mwelewe yenyora na Mwenyezi Mungu ya behara isa zalibala ila nde kudura ya Mwenyezi Mungu ngamjo uzungulie dunia hata eshatungiza Mwenyezi Mungu amrejiza bala ndio ya ukana ngu amini hao Mwenyezi Mungu ngu ani mwenye uriumba nguelewa kange na ndongo ya bidi ya jazi niko wa Komori ya bidi ya jazi fanyilie nzi eka wewe kamtuelewa
eka nyinyi kamtsielewa ngabo na mrejei wala wagangi wahanyu wala wambakana mwalimu ambaka ifundie mwana azali rudwabo mreje unambia ashe banza nukungizo nziro shamhensi hutsudu huja hutsudu huja mwerenga wa Komori haina wakati wajoka un grand événement en Europe mweja mwatsanganya mwajufiza fumbi vanu leonder dora mtowe azali Bruxelles vanu leonder dora mtowe azali dahubini halafu mwisho yabo lejio ngoju mparso wala hula hambaba nu fulani kaza hari hadaya hamadi ya dahubini ya Genève ikawa hata wajohuja Dr Jimmy Hatsoheya ha denonce mafiti hambishia yabo ema journalisti waka Genève wamba izo waona wakaushiwa wahendwa maandui izo pia zono mkaungarizijuwao nabo yakangariele wao ya ukana mkanti harumanrabo ngamwenda ujumanrabo omwiswa hezenrabo izo pia majankudi uswa hezenrabo izo pia gabalavu okaido mbelise kuwa harmopepo mduka unoban lanjie bahizo ani yodi namna umpira ureshi hao abonge letengo la metro sed la rif kao mi humste majara kujuzi mtongori ya ngarjoka da Bruxelles ngarjoka da Rafael Jao ngarjoka da nambia azali dictateur na mwende wana hata sisi raamini siasa raamini mhuwa hedaula ni siasa jimla yahe zedati hizo ngarijo ujua batu rivaeze nguo za hatu ze kostumu za hatu rahule ze drapona Ortega rizibalie yabo imprime ze bashi rizibali yabo rihe Bruxelles batu rende rahime eko wanama wakubali rende rambe kana banu sido wa Komori waza kweli sida shangiri yao rais azali ne serikali ya yojukambati jaundu rende rahime rabeka tasi sido wa Komori ye ulona uzalendo hana sindu ye ulona sheu hana sindu ya puhar mafami nku hana sindu kabati hatandrongo letengula selari funu wanrohem warikaza wanroshangira wazali njo nauka warshangira wazali abo simazeto ani ba malaika dahi shakabata tanongo ya rikaza banizo ngardugo uzifanya habo njaba ngardugo uzifanya hizo ngardugo uzifanya gardo ujuwa nzima udu haina mri ya poza za juru zayo hazini ze juru mbi zensumbili hauza nsundaru riremea bori heye eka hatre eka hagare eka hemindu eka avion riremere heye ukungar aminio hizo sisi rifanyao gar aminio hizo sisi rambao gar aminio mrikaudo ramdunga rimshangira une siasa yae yabo ngardo ujuwa uhenda watu ndarahime namkini ya ukaze nuwege jufanyishi mchujua namnaje shamkinishi badi ya uka kartina zinavasa ukasikardo force muhazini kawa mazefu ambaka kamtina usiku wa repo yabu kartina usiku wa repo harjubaki sha na mweleo ya ukana wakomori wa aminioni wakomori wa mdungani umanzano wangu metro sed la rifu na tosha johari niletengo lanyu wakomoro wadingo ni mwanyi ntirenti ya ukakwatuelewa kailoboti lojosi zero mwambia hao hauzengo mwafanyi hao waelewao karanguju zimanisa kampanya uka ngamjuka haina ambasada Senegali hauga mjunga nda ujuzi wahono amba ambasada Senegali tiono video ngo harma rutijila la ruhindri na bala wamba mwanzao wendo ambasada Senegali wendo ambassadori wamwambia hubashela marhaba wa makisali atsuhujar tiwalindi wende hata nokwa na uhenda ya mafiti wakala kwa na uresevewa ngamjua ya kwa na uresevewa kwa na uhenda wajoda watahe autorisation wahime a quelques mètres warele kiyo basi shakwa na uhenda bahana o Bruxelles ngwa joli baza trawende wandu warele kiyo shangam aminya kazo vuzabure zevuza hao hauye jitihadi hao ngaijoba kisha harimaye ze live wajoka ufanya wakomoro wa aminio
wakubali ya uka ai bala zila ndugu za kweli hamado sikila wa ya conference ya kapari bas gazuri da watu sisi ngejo mkinisha fanya la même chose redera hima 2 km na nyumba bana kwa yesome fanyishi yao ritazi live za watu war aminio wakubali ukana wala zila kweli basi c'est ça vanu ezenuko bana namna zabakisha ni daraja wanro waswili no bahanu yesiasa jimla ya hanyu ya opposition bahanya waswili tikafikiri ya ukana nga mjota taratibu nga mjota namna ya ukana mieleo ya ukarma mahamiraru mwatuheze Qur'an ya mwadi azali dictateur hata azali nala mwamba hata jekunde leo tikafikiri ya ukana on change stratégie narsiza tukomori rende zinufanya place de la république rende razifanya ajao haina mndwe nazifanya mjini hao she problem kam na uenda parce que hato mijini hanyu ne mapartiza wa hanyu kabati ondom aminioni ye dalilu riwono juze mabeja wa wasiha ikao kabati mru harmema politicien wala wakakomori wajahum après le 24 mars 2019 kabati politicien ngamzima ya shinda ya déplacer wanro mjini hao hau ya déplacer wan mapartiza wahe ya bena mode majirali yene mabeja mfanye manifestation kabati satamro ngamzima ya shinda ya déplacer wandu na bongo ahungwa jusama kurundu écoute on a vu Martin Luther King on a vu Lord Drian on a fait comme ça on va à Bruxelles Henry à Bruxelles doit joker watu wazali hawema Belgi wao joker watu wazali ani nuelewa ka wanuandu wakanti harima namna wado surfe haruma haina evenement joji presente azali ngujo Faransa wani sorale kio azali aka porte de la chapelle hende hula hende porte de la chapelle hende ngwa hafanye discours yahe haroha henzahe 21h warengeze telefoni wanjia mweze live manu kaujari tahazali kaujari rimzie yatinjie manu kaujari wakatika wazali hata saharo henza holoteli hakanti avumwa heni wahenda zahe hende zahe halafu ala hakika buya rabi kamtuelewa ya ukana c'est le moment ya ukam changer stratégie ni ma politicien surtout m'préparer aux élections de 2024 rimonao ni rimjuao ni maelewa ya ukana bana lazima changer stratégie parce que bana basaini haina mkomoro ufanya siasa haisangu vize namna ne candidat yajoka humona ikakatide nazali yajoka uvoti ilienda to yazali chaque tiarma misafara ya Bruxelles na ondo daremani baridi hata ngoja liaba la parika horemani baridi ngujua unjarma metro bala modo gardinor na jama restauration kent ha modo ha manzani wangu lo juste karibu bana ye Belgique ngojoka nenda ngojoka ma Genève kwa choremani jua wata ba Belgique ngojoremani baridi wata umusabu ajihondo wanjarma train hata wajonja Paris wone ula yafanya live hula bala sedlari fuhari renge mali zatu hali bala fulani ka renge mali zatu hauka izo dezijojiri ni wakomori pia kanti ngwa mangali yao kabati namna mdowa shilo hanu mwanzo mwende wakatikao kamtina hata wala wandu zanyu kamtushida mawa convaincre wa amini ze fikra za hanyu bometre sedlari fu botosha bwasanya madi neletangwa na hani ya wesha tunzana mbawe hizo dabya ukana tiwono wakati mabeja wakati mwana shwangu shamwini adunga neletangwa lahe wasihakomori haina mruika wengi hakana wanu hajoka hamba kana mwede hatujofanya juste instruction na mwede majirani na frankal numtona ka wende hula watoda wajihundo hawoche waregwa wafunga waroha wakaorongeze yevol wajaza tabiyekan waili wao wakomori waili wao yakana ngamwendao haremandrabo mkansi haruma majoyan rabo umiswabu ngajupa suha umiswabu kamna ujihunda bahanu wahwenda jabu ya uka hindi daraja mawaswili kamtina namne bahanu un chemin de repli hauka hata wala wa aminini
kwa jangari ya azali shakwa tum aminini wajivuru wakansi wangalia mpira namna ureshi yao abonge ahanzani conclure harima isuje inu na mwambio wanama mjukangu aishi yao unji no hao nusu wangu abangu ndunga hao na mwambio wanama ya ukana inamna watia fijoni hunu walio harima annonce na vidéo avec un ton ya ukama balangwa shangaza wandu na mwambie ya ukana banu kariti harima wakati wa mashangaza inamna mjujua mwende gardinor hauti jimon parnasi hauti jenda huwi mar la vallée mrengetra yabo mwende Belgique mwende Bruxelles yode namna sisi rishangiria ura isazali rijogo ufanya la même chose redera nangeze train rede Belgique Bruxelles inamna mjujua henda maafishe ze drapo ze banderoli ze tijindi mwambe azali kartuma anda azali ne pas mon président inamna yo rijogo ufanya la même chose rede Bruxelles rambi azali c'est notre président azali est le président des Comores nous le souhaitons bienvenue à Bruxelles inamna mjujo urenge magari mtemafura mrambio mheye dinamna rijujo urenge magari watu mtemafura rambio heye rarele kio parce que encore une fois kamtsina ndongo ikao mkaza au mrikaza sira amini rishangiri yao ri aminiyo zefikira zara isalima Ghazali kamtsina hata ndongo marikaza ikanganyina wandu wasoma ngasina wandu wasoma hezefani pia rilo na ori aminiyo ri adisyo sina ikanganyina wandu wakio si wandu wauga sina watu wandu wahelekio ikanganyina wandu wajinga wa urabwe na upankode o wandu waunga sinao wajinga wa urabwe na upankode kanganyina sheo na uzalendo ngasina sheo na uzalendo ibakisha nkiaba sani garfanyao na muduma rele kio azali dictateur watu himembi denzima rambi azali c'est notre président. Nous le souhaitons la bienvenue à Bruxelles. Ngam amini akayo de jojir parce que il terrain remnanti zaniyo pendant 3 ans renge mambe hatar kantir relinde terminus yani sharia leo kaka erdanza kantir linde terminus yani yabo sisi watu garjora te tran ya hatu yede shatonge zaramba kana no ikamfanya asitofanya b ikamwamba y sitwamba z halafu wakati ungarjo uone ukana badi banu inamna mlona wandu wafumbuni walio kontru ya Rais Azali ni serikali yahe ni namna zaliba halona wandu wafumbuni wa manzao dene serikali ya walio Paris Marseille no mahala ni pi inamna Azali halona wandu waikoni wa mremao watuanza serikali yahe ne siasa yahe iyo ngena wandu wa manzao wanzao serikali yahe ne siasa yahe harama miji pia nde helilu mkazi pia miji pia nde helilu Paris vanu na Marseille na Nice na Lyon sha owanro hatu wao riwaju wao riwa aminiyo vanu mtu kama mtu waona ndawe ya ukana kwati na wakati hamande wakato wahanyu haukanyinyi jomkinishi yakanga wano renga disponibilite ya 5 ans pakazali ha Rwanda jore preneazi iyo ukiri nengaba amini akabeseka wano alo helilo iyo mimi njajo ifanya njajo renga disponibilite ya 5 ans wakati njoka gamina amina dhamana zinlinda ora radawi ni ra ikoni rahunulio amina ulezi yabo njajo renga disponibilite ya 5 ans hama nusia wandu warega disponibilité ya 5 ans no watolela au place de la République wadawezina ngabo wandu ikao relosi na ori aminyo ze fikira za ori aminyo fikira nzima rwana ubana nzima ikao richofanya helinu ya ukana na tanganyihe rijeri tanganyihe rambe zidzima rifanye zidzima
hafaida ya yensi ni siasa jimla rais azali ya Tanzania. Hizo rijojo uzifanya. Rijojo uunro wakati, rijojo ujiniko wakati sifanya. Pendant 3 ans, kawana bangu vya wandu. Na nusu za suraya, na nusu za wandu kawa jibenuwa. Shamti hensi, ukaina hali. Wakomori walo Faransa pia. Bari, baishenga mnongo hambaka, vansideri wakiluye diaspora ya Komori. Vanu sinderi rongo liawe diaspora. Alafu mdando tunda, bala wala handu kao. Hato mrani haoranzi, wakwa na sauti ya utanganya wandu wa ili hau wararu. Wajahunu, wajahunu randule kiyo. Mdala hindi. Weza wandu fumbi hunu na josi na kiyo na gagaga. Wala handu kao hato mrani hao. Kwa jatu shida tanganye. Wandu wane watani ya wambi ya kana rjusele bweli nuri beheba la chamba rwa wenza. Bati jiwendo bata ujuka uja rambia rongo. Ngwa hunu ngwa tungwa baringo wakilio diaspora we rale kiyo wenda hula umbawe. Ekute. Banizo pia mjojo ufanya zuka rjo ufanya. Abo nge msafara Bruxelles mjojo ufanyishi. Ye mhuwa heda ula mjojo wasuli ine delegation ya. Sawa na misafara minji ya ifanya. Nga mjoujua urengeze zenrege mwende Bruxelles kabati jomziani shawa onu wasikini yao ndio kubali ukana hizo kweli banunga mwende Bruxelles mwende nabeje mwende toa zali ha mwende manifest wakati kao Bruxelles hiyo yaboga mwambie na wakati jiransenye babi nijue namna ye ndoba hindi ze perimetre de sécurité namna joko fanyishi hawe namna ande ba hizo nambilwa hata mimi nchoshemeza baba nbashe bandu ranzari redesidera amenga randawe hirdrambe azalie president watu ngare mwanzao ngasidingoni mwa shabani jomkinishi wana hata karono magari wapashe wana joka Uvira ko jambe wanadamu he namna nambilwa disposition sécuritaire namna joka ure harimo mji wa Belgique harimo ye zone ye some juko fanyishi halafika kweli ngabwa Komori wajoka uyelewa yakabanu kweli sedlari funel tengwe lahe ngojoka uwabali ya wende Bruxelles wedi waone azali wedi wareki amineka zongo za kweli na mdiwaze na mtomu zitsoni handi baizonrabo izonrabo ye ujo Komori obahanu ye some juko fanyishiha par exemple hamange fanywa au palais du peuple par exemple hame somenge fanyo au palais du peuple yaborangu Salima Mudu haina mndu virwe perimetri yo womra saulo identifier ou jule hazenda ya fanya avec un badge ya tolo ne commission organisée ou yesumeyo yabona mnambi ye mrujoka uka Salima Mudu au joka uka emikabala ya alliance par exemple no palais du peuple ajuka hamarongo hata wanwa lo palais du peuple ajuka uzishia hau wazioni ikamtsona kalobot etikere kamtsoba sur place de la République mu continue leki no mti arnake wanruma pesa ya saa tena mboho wanruma pesa hakawadon wasikini au do ajuka hanza ikengwa wangu ho Marseille waje Paris waje dise Paris wenda Bruxelles hau wangu henis hau wangu heli hau Bretagne wao ndo wasikini au shawalo Paris yo 4 heures de temps en voiture watu rambio ndo rambio asi bahi na mtafadhali ni wa Komori mndungao mtsumparani mje mangari ya zali ni mtsondae mtsumparani mje murishangiriye ni mtsondae shaizo ni mwambiao ni ngamwambio nyakana msafara wa Bruxelles ni baiza mahadisi nafanya mina baadhi ya wandu wa daula ya haki ya hanyu hiyo na maopoza waili kao si hadisi hata watote wakati waona sedlarifu ya mbabanga tukada Bruxelles rafanya jauchi rafanya njao watona kaula mwalela lama mwatwaba ani zila plan zipangwao hamade za Geneve abonge na mkeravi ni wa Komori maopoza wazali mlani ndiwaze mzilogoza misafara surtout dans nyasi walo Marseille na Nice na tinda wajokanza walibebie waje Paris ranzinge waje warenge Paris wenda ndahuvi ni Bruxelles namna argento posho hulamba hindu wale ngesa ila waje niwambia ukana mtijilatize wakati
bati jotsa wamba kisha au place d'Aix au Vieux-Port au place de la République no mtinjia harmwe je ya ufanya kare ngamuda Bruxelles ba izo ndrabo yao mafiti pia abonge namyelewe ya ukana wandu wandao Bruxelles wandu ikao watsahao namna ya ujira trape watsahao namna ya uji yani ya ujini kadzina watsahao namna ya urebondise ngwelewa abonge ye mrujoka uhanza ya njia harmaje hamaniyo bahina keradhi na keradhi yauka iyo jeu ya mwalela iyo jeu ya mafiti iyo hamada ula msafara wa Geneve uhamada ula msafara wa mraba hindi uhamada ula msafara wa he conference ya Paris uhamada ula msafara wa juzi ze deux fois azali ya Jabanu yakawenda mwe conference de la paix ya Porto de la Villette emisafara helu ngwatujo ka harmaze couloir harmaze rue wera le kiyo wera pia halafu balanga mina mnarongo kao mwanza ni mtegi entre guillemets meujibiwa ikanga mfanyeze video za hangu wala wandu watoni amini wala wandu ikao kwala waukawa wadodea wala wandu ikawe objectif yao waje wambe hena nukajuka anza wambe meujibiwa swafi ikanga moneze komantari za hao paskawe objectif yangu message yangu ngeipaseo message yangu ngwaishi yao de mana wande yao message yangu ngwaidungao de mana wanzi hao message yangu ngwaidungao de mana wa critique na hiyo de objectif yangu ya haina ngokumjoka ambao pia umajaya wallahi ya umajanga lawani haina ngokumjoka nzi hapo pia hata miti somoranzi nesome phrase handani mitoelewa kai wanda wala wandu bien wanda wanunu watsahao halafu wandu hamada mujibiwa kwa ndungao parce waishiawe zona ambao lishatongeza wa reagiseo ne objectif yangu ndiyo waishie zona ambao wakuntambisha nda walekao miona wanjia ta wenzao ani mutabia abonge kamjujo ukabo mdanzi hamdo hambe na mjukanza mwambe umuhimu ngamina message ngamuipase nganyabo ngamuishiao meka mtutanishie ni mwona ni mjia mitu zape tenzangu tseleze bingundu kwa zinwa jina tsilejila tsa wakati ngaredeleo ni mehadisi hatu ngare konkluyeo ye mada inu rede harama mada ya bili wanu na mfumo warile kiyo ya ukangwenda wa Bruxelles hari ngwenda wafanya manifestation hari ngwenda wa izo zafera zao bahi vanu na mfumo ijo mkinisha watu si wandu aminiyo yesiasa jimla ya Rais Azali rambe batu ngarda Bruxelles ekawende wamba azaliti watu ni rambe Azali nge Azali yeti mfaume rambe Azali mfaume azaliti president watu rambe Azali president watu nonga amini ukangardozi fanya no wandu lo riwani yao siasa nzima haina mru aije fikira inu nati ezite haina mru aide fikira ya johunde nafasi ekari decide tambandu dekari decide uka msuamini uka nkejoka milieu de la semaine shagam amini ukanga bwandu wa lo tayari gam amini ukanga bwandu wa jo jitolea wandu wede wandu Bruxelles mdunati ezite nduna nandishi hauyandishi mndundasi ukana ngami Paris ngami pre kojo hamba wanshio armwe miji karibu na Bruxelles wa aminiyo siasa jimla ya hatu ikaunga wajuao mahalani walio mnduna tezi tika mndunge pre mnduna tezi mnduna nandishi hauyandishi haina mnduna aminiyo kana ngushangiro rais serikali ya Rais Azali mnduna na ranzishilane bangar johenda ekar decidera mangar dao ngar johenda halafu kati ngar johenda yabo wakembidi ila watu kembidi ni wa Komori si wa Komori
haina mndunge na jando, haina mndunge na mji, haina mndunge na mraya, haina mndunge na familia, haina mndunge na uzalendo na sheo. Pia watu sisi si wa Komori, kama tujua kasi si wa Komori, si wa Komori ngar aminizor amini. Bas ngar johe da watu dera leki. Et après redungane pia Rijoma garini hena wanrua jizao, wawala njahar metre, watu sirinja metre hena wanrua jizao. Resultat. Kabat hena wanrua unisaka wa Komori. Resultat bon tile joko perda tile tiyo pan. Non s'en fout quand zaro nesti watu kasi wa Komori, ngarjojo uzifanya. Asanati swali hekanga wata yari ranjishi, bangar jodo Bruxelles. Arjodo Bruxelles. Halafu wanrajina wajoka hadorale kiyu yafera hao. Shakar na ujardo shangaziwa ni wanruika o ngara aminiyo kakwatsina mbahindu itoka uyonzi warikaza. Kwatsina wanru hayamu zerezori shangaza bahani ngara shangira wazali abasa ngara jodo wambia ya ukabadi baru kamtsina hata nungumari shangaza. Kamtsina hata nrongo daraja ituka uyonzi mwarikaza ikaya msomo waki dunia. Nganyine madoktori wasoma wajoze artikli, nganyina wasoma ze matematiki yoferahani. Hatembidi hatu yunu ngasine madoktori wasoma ze artikli, ngasina wandu ikao ngasembidi hatu. Letengula sedlarifu inamna mlona wandu mwambakangwa una daraja juwa somo ujo urale kiyo harmaze rezo sosio wajojo henda Bruxelles ondo arale kiyo wajojo ondo baleyo himeze drapo ambe azalize nepano notre president. Hatembidi ya hatu ngasina wandu wa soma jojo urale kiyo ribalize drapo neze banderole arale Bruxelles rambe azalize notre president garim shangiria bienvenue avec ta délégation, votre délégation gardojo usifanya nasi karkubalena gardojo usifanya kabata tashijorizia haina wakati rjo decide ngardo usifanya arjo da Bruxelles batu kawati jorizia jabo razifanya usuka he conference yabu haina mundu uamini ya kangu joshinda yendo Bruxelles ngardo decide ensemble ya kangarenda ukakartu henda. Halafu wanu waelewe ya ukanabanu ngwa harmanti rilio en communauté wo walona position ya hao ya bo sanga sina position ya hatu dodo wi defende ri amini ri shangire ri suteni bali riteze damu za hatu haizo ri amini rekazombire kazo njema shaidha kun fi shay'in fakun fihi ri amini ngar amini ikemelinge hiya ngarjo hiya siniyo ngezama ngarjo za masiniyo shari amini ngar zifanyao. Yabonyi wandu mloyo mtu mfanya marisiza mshangaza kamchuka da Bruxelles ebano Bruxelles yo hanywa nyichi wanunga mjojo henda jabor jojo henda ngamjojo marelikio jabor jone relikio ekaziza ushindana la tabuni ngarjonja la tabuni rishindane za manzishi kama shizungu kasingereza ekaza Europia warwes jani bupi rembidi hanyo rembidi ya hatu ngarjozi fanya abonge na mtafadhali ni wananyasi mrembidi yo mwamba ukanyima opoza wazali mwamba kananyima opoza wahe serikali ya azali ne siasa jimla ya rais azali mielewe ya ukana badiba nusisi rwembidi hunu riamini azali ne serikali ya ngari mshangiri yao ya bobori mshangiri yao haina namna ya ubidiri mshangiri ngarituku mshangiri nori wonesi ya ukana watu si wa Komori, watu sina uzalendo, watu sina miji, watu sina wandu wari aminiyo wakuri dunga za fikira za hatu nunga mga jalati shidi wandu wenji hari wandu waloma wapozao haukami mefami hao kwa mjoshidani ekangwa 20 na mjoshidani bale wandu 15 wandunge mzafikira mimi ni aminiyo ni waeleze wazi amini wandunge amini kati shidi wandu wenji walembidi yabu hari mwele suala hilo na mtafadhali mielewe hensi hoduka abo kanga mwamba ngamjunga mwenda Bruxelles yabo ngamjoka ushangiri ngamjoka ushangaza azali ngamjoka ushangaza delegation yahe ngamjoka urishangaza haunga mjoka ushangaza wanrika o dorilo Faransa rishangiri yao yezi azali kabati mrudo rishangaza mashangaza yao ya sabiri 2019 wala 2019 uja 2020
mashangazandu ya kaya sha a partir ya 2020 huja hunu mashangaza kayati ngamjuhamba be batura mbebe mwambete batura mbete bas esa ilaribo abongenyi wa Komori kaunga aminioze fikira zaho wanro hanyu sedlari funele tengwe lahe wa mwambiana kama muda Bruxelles mwende mafanya maandamano ahumbushiro ni heri yojo kubali hende shami chombe anika mtikubali mwende baizonvu zabure ngamjoda mahimisiwa Vosali Mamudu halafu ye some ngejuka ufanyisha pale du peuple ya homa jaya shanga mjuka nga wajo henda jabu ya ukana watu sisir aminio ye mhuwa hidaula ni sirkali ya ngejomkinishi harende watu ikari kubaliana sha wanzi nindabu na shirani hanyo anluwa ntoba baba shaban rakarja kubaliana she namna ni wonao uanruba hena mru temwanye vanu ya uka ngetayariaji ngam aminio kekari kubaliana ngarjoenda watu harjoenda huleze drapo harjo imprime ze bash ngarjo imprime haina hindu sabidisha imprimewa ribalie baturi he rirambe Azali c'est notre président, bienvenue à Bruxelles, on est là, nous sommes derrière vous, les Comores est derrière bas ben on va le faire car Koubalian ardozifa mada ya vili et dialogue nganisa le 28 et dialogue nganisa le 28 sikaudo zamba yaka et dialogue hiyo ngejofanyishiha madhomana wainge sawe daula madhomana wa siasa walobonti juu e société civile na madhomana wa siasa waloma opposant halafunga bwana kofikiri balabona mbama opposant yabo wo Barwani wo Razida wo Madali wo Swamad bwana vanema opposant ani yoka janzi wa suraya ani ke janzi wa mweze suraya za hao yakabobarua vanu wende opposant d'office ani yabuka bati mnumbra jina ujojo ka opposition iyo kaijaha ya Komori enamna wajihabili hawe parti yaho majihabili kanyima opposant mimi amjojo jihabili wangu kami opposant hauka kabati structure wone sawa kana wewe de ulo opposant d'office chabo mimi tsojo ka oppose ani yabo wewe ndo lo leader ba wewe Barwani hawe Razida paruka directory el marufu paruka ministre chabo mimi tsojo ka oppose banja paruka directory nja paruka ministre tsabanga opposition ngejo ka arme dialogue opposition ngejo ka arme dialogue njaba madzina ya wangu kanga joka mu dialogue Barwani kana tengola kwa tsanza waje comme d'habitude kwa na huja ngojoba kishata le 2024 harmo election waone warambi waje ngarandor kema kandida na yo afira hao ngojojo kuja kwa haja shanga amini ya ukana harmo dialogue joka handisa le 28 ngabwajo ukaye opposition ya Komori ngejoka yabo ngwajo urenga funvu ye société civile ngwajo urenga funvu ye mraba hindi washangiria we siasa muwa daula ngaijore ngafungu haina mndo inabezi fikira zae harimaze mada ikawo gizo ye muwa daula ya taha ike wandu wazitwali sha kena utongeza kamduka kabaleze fikira zae ya jeaonesa zikubaliwa hauzi haralo kama amini kangejoka shanga mjukane dialogu obani ya sawasili banu ngaijofanyishia wana wa Komori ngwajoka abo e opposition ngejoka abo yo haki yao waje wayambe wandu wa serikali ya Rais Azali ngwajoka abo yo haki yao wajambeze fikira za hao e société civile ngwajoka abo yo haki yao wambeze fikira za hao ibakisha leo yele tengwe hauye madzina ya wandu parce que le dina la opposition ile kalja désigner mtu hena ujuka hanza mujuka opposition ya decide hena mna yeye yanza sha danu madzina ya jirenda kabodi ma opposition d'office yani kabana ujuka opposer ikatsinda de wandu hamanda wanu maudi dialogue fanishi je recommandation zero heabo harma 2023 bo hata hule wanu 2022 banze pre-campagne sezandisa 2022 henda usoniho haina mru wakati ungu joka uhanza ya jipre womodo kandida
abo wengu do candidat wa he mraba hindi wa union de l'opposition mamo do candidat wa jua mamo do candidat wa jao ngeba no wandu wao ni wa Komori wandu wao karjuko classe harma category hindi wandu wao ngarjuka wa classe harma category hindi ala hakika ya madina ya wandu wao parce que waneshiwa tabishao dabu ya ukana e dialogue unika ani ikafanyiwa kawajanzi wa madina ya wandu ya ukabarwani do invite wa razida waje shaitwa ambaka opposition na waje ani amini yoka yude esprit wa tabishao shanga amini ukana ya madina de yatijo huja sha structure on compte wa ki opposition ngwajoka harme dialogue watoweze fikira zao waamini ukana zifikira ejoku bali hani habo zifikira ejoku bali hani habo ijo dejoka ubaliwa zitekelezwe mhuwa daula zitekelezwe madhamana wa dunia ya ukana imhadisira fanya rekubalia nazimu yabo en 2024 zelection gazdo zifanyishihe ni kazi fanyishiha o wakati hiyo madina ya wanru wanu wajihabilo kama opposant office watija warura wakanta odori tarmakiyo na kanta na baba na mahiyo parce que waparwa bwana mbaleze fikira za nyumje kwa jazibali ya wahaja wabali ya wahaja wao de ma opposant wao nda wajoniki wa credibility dasi wa Komori wao nda urjowa amini urjowa heshima ya ukana wanu dema opoza waza kweli haukana za fikira zao waja wazonesa zikubaliwa hauziharalwa jabo ya kawa wandu wa serikali ngoja jawane za fikira zao zikubali haziharanie hama de société civile la même chose shema dzina ya wandu wanu na mtafafa baka mna ujua mdenge wa Komori utaji ya ukayabo kwa nakabati mrujojo ka opoza ikatsindao ambashero marhaba tiono ngabo certains partis politiques hau wandu madhamana wa parti politique kaungo harmo opposition wajideclare ya ukana ngwajo henda harmo dialogue bahi imadzina ya wandu wao baruwana jengo lahe wawahimilia hankodo ani hamabala wanu ani hamangwa ni monopoly ya opposition wakati kwa monopoly ya opposition kabati tamrulo niyo monopoly ya opposition kabati tamrulo niyo haina mwana mkomo ani yacho aminize fikira zazali nongo anzize fikira zahe zitenewa konti zirengwa zifanya hazi ngujo juu ya jideclare opposant yaone ya balize fikira zahe inaone rais azali okana voila intini hatuzo ntipia shawewe ntisi ya sanzivambi daminawe amina fikira tsa ino faida ya henti rais azali ile ouvert mjona ngeze fikira ngeze jofa henti kazi na faenti mjo mweleza kazi na faenti azenta kote la jofa henti hana mjeri zifanye shaizo letengula razida no nroahe kwa twanza wazifanye bahari wazia makisali kaja Komori yeyo utesa bahari wazia makisali kwa ja Komori sha video leo hariba la makisali ziandrabo zianfera ilatido mpira ulatido mtongeza wahaja shazila hazirafanya anya mwa drama kurunundu zila hazizinjira zifanya rakontakte makisali hata yatenda Komori ani watama kurunundu sofia halafu ngofikiro baka wanu wa Komori walo Faransa rowatusoma wanwana mabebe dhalimu ani hama wanduka kwa ngoma bwembwe hana hama kwa ngoma banu si wa Komori kwa tuelewa kartuelewa halafu ngo jinsi wa starabu hata ya ukari kweli harmaze kana pesa au Faransa wajuko shida wazima kisa kaka de Komori kamtsona ka dubane daraja za akli za hatu na za hikma za hatu za waswili ulioka wandua wakiharma namna haina mndu ya onese wokoli wahe usoni mo wandu wa amini ili wa mdunge haukweli watsina wana tartibu kimafiti ngwabira harma tartibu zinro jina za utahaike bala wo daraja ya juu niyo kwati niyo halafu ndolo jungwe mindu halafu wajadu ambakana vanu kabati hata vanu abonge harmole salali watukufu et dialogue mais tufanyishiha sans aucun problème ikanga sinamu
kema vama na waendesa wensi ngwa una muongo wanono Mwenyezi Mungu na wahena mu ya wahensi wanono ya rehena mu ya rehensi wanono nane ma opoza ya wahensi wa na mu wanono rido shindana shaye mahadisi e dialogu ngaijo fanyishiha inshallah moroni hadhir mwakungumanyo ya dunia hadhir mwakomori hadhir mwezijanibu za siasa rezilio na harmezi rezitio harmezi resociete civile onti pia wajo hundana harmalata bunzima ili wambe za hensi hena wandu watekeleze zifikira zao amondo na humlahani wanu watukufu na mwambiani ya uka na entre guillemets ngabo manama ulo Zurich iho Suisse e manama wo timparsa jana anambeka mwana tsono video ya Said Larif intese swafi sabai harendeje tena hiyo video ndai amba tsono video ya Said Larif yaifanya devant et siège ya FIFA à Zurich ouais devant et siège ya FIFA ngone sio kariba la kauja ya porte plainte ya kauja hazafera za c'est la kanti saba engezo c'est des ambe hayo amba bo shahe izon rabo c'est de la rifu wala haja Zurich Suisse ha problem ya mwana mkomori mumlali ya mbajini ya Dar es Salaam ya liwabi yani ya fanya msafara ya Zurich ya sihe Genève yabo ya bire frontiere nje Marseille imwana huu hajahunda na problem harme frontiere wakautawa mrujo sharia namna ya ukaharaka wa msove yabo rahajaka hatwa mwendrege harejezwa yanguha Sedlarifu haparwa yaje huja ye dossier yondwa jinangwa jolo itunda hiyo shesha shangaza vala yeye ngubironzi yani yende zahe ito coincide ne problem ya hesela kanti ya jira wala wa test wa positive onti pia ito coincide kana do usiku huo ya kaiho hakaubira bavuniwe siege ya FIFA hatoe telefoni hanikamruba ala hamfanya video bwana huu hambakana mimi tika karibu yao ni akahumfilme ntu amini kaula mkomori ule mwana maudo nambio ni akahumfilme ntu amini kaula mkomori haukaza sura ya tisura za afrika shati mkomori kwa soko komori sura mbula shata hosie jahe FIFA ihoka jahunjia hatohima bonze afanye video ila bahi mais bon ani womna anecdote mtina tukanzani mtie bwana uowe yani pare yani kaze habari hizo yanabaka ila dossier ya mwananya simu mlali yamba jini ya bloquer harumaye frontiere à l'aéroport wakatana mna haraka ya tolo sha habati njema aparama isa tolo habewa banuriza mbaonge Marseille mwananyasi huo ngare mbushiriao maisha mema harumwa nsini abonge watukufu ngarjoenda na ulahanabo yauka haina mruikao ngu amini ze fikra ni siasa jimla ya Rais Azali ekari hadisi rikubaliana ukananga arjoenda Bruxelles batu ekari kubaliana tizamba ndro parce hata bani zinomtu kuhamba yaka yefikira inja sheka itokari kubaliana haina mrujo jihunda na nafasi na tiezite na ranzishie en privé na ranzishie ngarjo huntahana ngarjo aran muradi ngarmambiao yaka kartina fond mime kanga mwendo ya haina mrungu joka ujitapilia nori wonese ukana kabatsi mrujo jijashangaza harmwezo siri amini ekay pasar de Bruxelles ra accueille rais wa hatu ra accueille delegation ya hatu riwonesi watu kasiwa Komori namna wanu wala watu hanza Rais Azali shasisi ngaronesa ukabansi wa Komori watu ngari manzao haina mrujojo huna nafasi hiyo uamini kama ujashidari fanya safara wozi kujo kubaliana na nanzishie bae kari wonana ensemble hauri hadisi ensemble kubaliana kala na rende watu rashangirie ra accueille delegation hatu hamadi namna raifanya en 2019 haina mru amini ze fikira hizo mnati ezite mruna randishie bangardo fanya haina zofanya
ngolewa norigone si watu kabanu si wa Komori kabati mndu jar shangaza bora mndu atur shangaza Komori kojo hamba hunu kabati mndu jor shangaza kabati mndu jahe rezo sosio dora kiyo la marasiza ikeba mndu ko shangaza mndu wangu surale kiyo shangaza telefoni yahe boilo enfasi yahe shahina mndu amini bahinu lat ezite nduna nanzishie hauyanzishie tuli hau zaujati hau hena mndu ya juu amini ya ukane mndu we mndu wa azali nge ngam amini ya ukana ngam suteni azali bami umanza miwanze siasa yahe bami umanza miwanze serikali yahe bami umanze fikira zahe ngamo de Bruxelles na mswete bienvenue moi aussi nduna ezite oba himna ranzishi ngarjo ya Bruxelles baturdera onese ya ukana vanu si wa Komori batu kabati mndu na sheo hamandasi kabati mndu na sheo mjumasi kabati mndu na sheo ya jikaza hamandasi haina mndu jikazo henge na famiku batu singa sina famiku haina mndu jikazo henge na uzalendo na sheo ngasina uzalendo na sheo zabari hindi mndu shangaza kwa mndu shangaza rajo dungana haina mndu amini Roalo Marseille kama amini ka wandu amini wazali walo Marseille watu jwa bakana mtsange mba hindu watu jobla kana mtsange shawajuli bebie wa jerendera shangiri ra accueillir délégation hatu ni mhuwa daula ya serikali hatu haukari amini kangari wanza kabati mndu asiwa zanvu ya manze kabati mndu asiwa zanvu ya kedingu ni mwai kabati sazanvu hena ujuko hanzangu ujare ngedi ujuko shangazandu kabati mndu ujur shangaza garjona rafanya zi banderole rendo ha Ortega rahule ze drapo batu rizibalie razafishe pia harmaze nzeza Bruxelles ramekana azali bienvenue en Europe bienvenue à Bruxelles hata mpaka dabana mshirini mbitsema si umema ngarjo wona na tena harama mahadisi manajina tena wa ila lika.